Hayırlı gün. Соңғы арада онытылған, һәм дөресен әйтергә кирәк инде, ташланган юлчы юлдашлары дигән сәхифәгә кире әйләнеп кайтабыз. Һәм бүген аның герое дип әйтим, Зәки Зәйнуллин булачак. Бүгенге көндә Зәки ага вафат. Ул менә 21 елның мартында бу дөньядан китте. Бу турыда алай бик зурга алып сөйләүчеләр дә булмады. Берничә матбугат чарасында һәм инде милли хәрәкәттә актив катнашкан кешеләр тарафыннан инде бу яңалык күтәрелде. Аның биографиясе яңадан барланды да, шуның белән шул. 41-ның арбалы хатыннары дигән Камал театры куйган спектакльне караганда кичә генә YouTube каналыннан эзләп табып, инде аның авторы, пьесасының авторы Зәки Зәйнуллин булуында искә төшердем дә туктале мин әйтәм. 2018 елда юлчы тапшыруының беренче сезонын эшләгән вакытта без Казаннан Оренбургка зур сәфәр оештырдык һәм шул сәфәр барышында Башкортстанның Стәрлебаш дигән авылына да кирип чыктык. Ул Зәки аганың туган авылы һәм зур тарихлы авыл. Зәки ага үзенең соңгы елларын, соңгы көннәрен менә шул туган авылында уздырды да инде. Һәм авылның тарихын өйрәнеп, аның турында берничә китап язган кеше буларак, һәм инде Тукаевлар нәселен бик яхшы белүче, Стәрлебаштагы күренекле мәдрәсә турында бик тәфсилләп сөйли алучы аксакал буларак, без аның янына да кирип чыктык һәм бик матур гына әңгәмә яздырдык. Әлбәттә, Зәки ага ул Зәки ага инде. Авыл тарихы белән бер рәттән, ул бүгенге көн яшәеше, татар халкының бүгенгесе турында да яхшы гына нык сүзләр белән әйтеп алды. Шулай ук инде Татарстандагы күренекле шәхесләр, язучыларга да бераз эләккәләде әлеге әңгәмәдә. Менә шулай уйлый торгач, әлеге материалны барыбер дә монтажлап сезгә дә тәкъдим итәргә уйладым, чөнки бүгенге көндә халык санын алу турында сөйләшкәндә, менә бу милләт җыены әле узып кына киткән чорда аның бер төрле нәрсәсе калды дип әйтим инде. Бер төрле юшкыны калды кебек күңелдә. Менә Зәки ага бик нык итеп әйтсә дә, кайсы вакытта шамасыннан артык нык итеп әйтсә дә, бер кемне дә үпкәләтергә теләмичә генә, аның сүзләренә дә бер әйләнеп карап булса да колак салыйк әле җәмәгать. Benim сорау бар тәүдә. Менә килгән максат нинди сезнең монда килүнең? Безнең Мин нәрсә кирәк сезгә? бу татар авылының башыннан башлап, Стәрлебашның тамырларыннан башлап, тарихын күрсәтү өчен. Менә шул нигә, шул темага. Максатыгыз шәп, конечно. Вәләкин бер вәләкин бар. Сез миңа караганда яхшы беләсез, шулай да әйтеп китим әле. Казан бик каты итеп Стәрлебашны яратмый. Аны беләсез. Сәбәбе bir 80% миндә, bir тагы 80% Стәрлебашның үзендә. Стәрлебашны аны Салавыч авылы китереп чыгарган. Казан ягындан. Башы шунда аның. Оннан Гаптукай дигән бабай чыккан. Гаптукай, Гаптула түгел. Гаптукай бабай. Урманай малайы, Биктимиров. 18 yaşında kaçıp çıkıp gitken anan ol. Әтизін отқанlar шықылдырға бұлашып. 18 yaşında mında келіп, мұна Күршіда иман үсіп отыра. Күршідағы йұрт, Мұнасып Мұлланың йұрты. Бұрынғы. Мұнасып Мұлла, оның әтесі Урманай біле Бұқарада оқыған. Малайын әйткен барып сыйын, келіп сыйынған. 12 yılın Стәрлебашта 32 Тукаев болған. Мына шы кіші 18 yaşlı малай келіп, мәчет салған, мәдрәсә булган бәләкәйгә, мәчет булган бәләкәйгенә. Мына шушынан алып, сынтыра хәтлек вич Тукаевлар яшәгәннәр мына бу як. Мына шушынан башлап. Бу мөнәсәбәтләр йөрі. Мына Казан. Kitaplar izlerim birimin miyim? Ben 3 kitap çıkardım. Bir tanesi 21 kitap çıkardım ben. Şunun 7'si hükümet akçasına sayız çıkardı. 14'ü üzümlü akçağa.
Benim pensiyem aybet. Ben boşu polkovnik, atımşık, raketçik, aviatör. Benim 40 bin pensiya. Ben yılına 2 kitap çıkar alam. Hazır menin 12 yıl oje yazıcılar birle kitap çıkarganı yok mena. Buna Zaki abi zorlana deyme meni. Men zorlana turan kişi değil, men kurashchi, nastoящий. Buna 4 председатель, Renat Muhammadiyev, Fuat Galimulin, ondan sonra tege İlfak, hem Kurban. Buna faktlar gerek olsa men faktlar getiririm. Fakt etem. Buna şu 4 председатель meni 89 yıldan beri topadılar. Men karakterim bilen de, yazıwım bilen de, eserlerim bilen de yazıcılar birligine to'g'ri kelmeyim. Mening eserlerini çıkarmaz için ele nerseler işlep biteler. Amin şuna karamasın buna 21 eser çıkardım. Barısı da uzun makta bulayındı. Samasya etildiler. Buna hali songusu yatağına birimen, ucum turunda ol. Buna Serlibaş. Onu sen bir de baytarsın yok, sen orundaşlısın, tege joylaşa kira, Kuruşka da, Şavinistlarga da, men barsında anlayayım. Buna men 36 yıl hizmet ettim armiyada. Polkovnik men. İşte bir generalga verip karadılar, birmediler. Sebebi birden men bek samasya etilniyim. İkinciden bek zor galimiyim men. Armiyada raketçik, doktor nauk men. Buna men işlegen zaryatlarla bugün de yürüyorlar hali. Meni 55'ke kadar tuttular armiyada yivermişe çünkü men bek şap spesialistiyim. Mening laboratoriya var, fotoproz eksperimentalny. Men galimler işleyelmegen, Moskva galimler işleyelmegen işlerini bir ayda 2 ayda işlep beredirim, eksperiment bile. 24 yıl elek mena bir general aytdı. Otaklı bolup zaryatlaryny çıka başsa, raketlaryny çıka başsa, seni armiyadan kuvalar deyip. Meni armiyadan kudular 55 yaşta. Sebebi mening timini alırga bulaştılar. Ol almadılar. Niçin? Men 27 zaryat oylap çıkardım. Şu zaryatların teknoloji birisini de bermedim men. Bir abi ürettim, berme deyip. Mening zaryatlarım bugün de yasay almıyorlar. Buna Serlibaş 17. yılını Serlibaş'ın ortasında özaginde 23 bina medrese bulgan. 23. Her birisinde bir halfe. Burada timir bile yapılgan. Buna orta taş kıyma bile uğratıp alıngan. Onu 28. yılını NKVD GPO vaqtda operasiya o'tkazib, bunda bir prokurorni otib, 87 kishini arestovat etdilar. Etganlar. Bütün halfalarini, mullalarini, boylarini, savdogarlarini. Şunun 13'i qaytmadı. Buna Serlibaş. Hali buna men 3 kitap çıkardım. Ona yazıcılar birligi şortladılar, upkalediler men ana aytip. Meni süt etdi bulaştılar. Sahnaga bastırıp. Men süt etdim alarını. Zol bile kıralar mena. Lin muzeyinde. Yatsız tege bolayım. Ne için? Men yazıp çıktım. Birinci Tatar 6. yıl yanvarda kelgen deyip. Mena aytmışak. Yazıcılar birligi deyip meni süt ettirge bulaştılar. Yolgan deyip. Yolgan yazgan deyip. Bastırdılar. Okuralar zor bilen. Kozan Tatarları şitten kelgen Tatarını yoratmıyorlar. Avrular var alarının. Sen özün Tatarstanlıkı mı? Kozan artı. Kozanlıkı. Kozanın avruğu. Şundan okuralar men basıp turam. Toğuş menin otakazlık gibi kişili. Bir sırav sizge. Men aytam sizni men abzıva ayttam, hazır da kaz ayttam şulay eken. Kozan etleri siz. Çak neden? Zor şartlı yazdı.
Hazır sұрап беремін сізге. 1906 жылдың январына қадар Қозында кім яшаған татардан? Давай өзіме фамилиясын. Мұны ақырасыз сіз. Сенде барым, бар менде. Мұны қарым әлі кім нәрсе айтыр. Сол тұптын. Не тындығыз? Мұна бір Қозында бір татарда яшамаған. Айтыңыз фамилиясын, кім яшаған? Дәшмейлер. Шунан тұрды бірау, Рашид, Зәки абы кім яшаған? Сағит Рамиев яшып келген январда. Астраханнан көшіп. Мұна бейт, Қозан татары, йоқ. Ұтылдығыз. Айттымызға Қозанытылар деп, Қозанытылар, нолансыз сіз. Сағит Рамиев Сәрлібаш районында Тәтір Арслан ауылында туған. Сәлимжан Ишанның внугы. 6 жылы көшіп келген, газет шығарған, типография ашқан, мәктеп ашқан. Hem spesik getirdim, buna kitapta var ol. 230 yıl boyuna medrese işlegan bunda. Şu işlegan yıllarda 12 şair vergen Serlibaş. 12 şair. Buna klasikler. Ömer Başirov, Arif Akhonov, Sankımlar. Vay zabi geleceğim Napoleon'u. Klasik indi, конечно, Napoleon'u yok. Buna hele benim bir makale yata. Sıra vereyim ben sana. Makalenin ismi, sen olmazsın indana. Niye Tatar'da prozu yok? Bizim prozu yok. Ulaganı yok mu? Ulalısın. Uli turgan yılsı kurulup tura. 1906 yılına Şerif Kamal 12 hikaye yazdı bir yılda. Derdimen şularını diz bastırdı. Bugün de Şerif Kamal gibi hikaye yazan kişi yok. Buna gafı et. Tataristan talantlar vermeyi. Tataristan'ın avruğu bu. Niçin? Tuğandan alıp Rus şovinizmi Tatar'ını korkutup yaşıyor. Tataristan'da. Ben açıktan açık söyleyeyim. Buna ben bunda tuğamın, ben korkmadım bir kişiden de. Bütün Qozon Tatarı borda Rus şovinizminden korkarlar. Yozurga'da korkarlar. Şuna göre proza yok. Qozonga upkala bolmaydi, kanışı, korkak kalğanda. Buna menin kitaplar. Bir senin ana nauşni berber raketni vayskaq. Üzgeliler ol kitapını. Men doktor bulganım yazdım, neçe gitti bulganına. Soğuşa. Proza yok. Buna menin 6 povest yata. Bizden bir hasta. Bastıra kurkalar. Mende komünistlerini maqtagan bir hikaye yok. Komünistlerini maqtagan bir roman yok, bir povest yok. Men turmuş neçek var şulay yazam. Buna Qozonda kelip ettim men şuna. Kişi yoqtamaqtılar, kişi barda meni bastırmıyorlar. Менә шулай җәмәгать. Зәки ага әйткән нык сүзләр арасында индидер шәхесләргә бәрелсә дә, үпкәләп әйткән сүзләре булса да, алар барысы да аның үз намусында калачак. Без берничек тә аны кисеп алып ташларга базмадык. Ничек бар шулай сезгә тәкъдим иттек. Зәки ага гомере буена менә шундый кеше булды инде. Ул көр тавышлы, үз сүзен бирми торган, инде ахыргача аяк терәп талаша торган. Шуңа күрә ул күпләргә ярап та бетмәгәндер. Чөнки ул үзгәрә белмәде, яраклаша белмәде. Һәм инде озын гомере булуына өстәп, замананы берничек тә элек, хәзер, элеккеге заман, хәзерге заман дип төрле чорларга бүлгәли белмәде шул. Зәки ага кебек булырга кирәк дип тә әйтмим, аның да артык кыланган әйберләре булгандыр.
андый кешеләрне кире кайтарырга кирәк дип тә әйтмим. Безгә шундый кешеләр, шундый фикерне әйтүчеләр җитми дип тә әйтергә тырышу түгел бу. Русча әйткәндә, таких людей больше не делают, дөресен генә әйткәндә. Ләкин бүгенге трибунада сөйләүчеләргә игътибар итик әле. Милләт дигән сүзне кулланып, милләт өчен дип байрак күтәрүчеләр байтак. Ләкин алар арасында Зәки ага кебек гомере буе үз фикерендә кала торган, үзгәрми торган кешеләр бик сирәк шул. Дөресен генә әйткәндә, алар күренми дә. Шул ук милләт җыенында трибунадан кысла турында риваятлар сөйләп, баян тартып, матур гына 3 ноталы җырлар җырлап, купшы һәм күңелгә ятышлы, рухландыра торган сүзләр сөйләп кенә дә татар халкы әллә ни еракка китә алмас шул, минемчә.